council kan Karbianglong administration atau news long ke teglong ke damtang morning TP apan sakuri amen pen tangka ke pelang apan jail thap pusinili news long don lo si Karbianglong autonomous council apan Karbianglong district authority itu langsung ke claim abang ke mesen lo saya isi alam bang ke kaning jidun me alam the bang lah lo non alan bang ke todlo masih muaan cedan cot la borali seketa tumbang cedan tu tidak nak pola ati bang ke la solam ke komani dak yong si ke toyawi pulutang te hala bang ke la soor mu abida tahai baklema heda tahai apo si dak komani tidung tum involvement do tahai la si nona bang ke la inu da phan ke nep chorle kapi jut kali la soor mu jut je daji si dak bang ke SIT pinang jelang itu bang ke special investigation team nang sot pelote CID stame CBI stame PC ko puson sila sot tangkala pan en long poma la pen komat sila solong ahat ke domala bangke Karbianglong autonomous council tumpen prabjin pen mote Karbianglong district authority tumpen administration tumpen la so puthak prabjin pen ke nep kang nangji phan la investigation bang arsik krung mote kang tuinai an claim nangji pusineli hin pen matha athe bangke nona teng pulutang te mani inu phan nep check chole la support ke la invet legi claim ji khali da komane ka che thak dun long tum do tahai lang posi labang ke muwa phanan nep chot bang lela borali se kitab phan ta nep enangi bisin tum lo charlia song to ben gi pudo lapen la solong ako ki pukang tung bang la hilo pinangana news long tami tum theglong lo social networking site long tami tum theglong lo je kidu kila gara tum apoisa ka chongsip aposi sakuri aputangka chupi ada posi nep nang ji pu sala da ka bang ke lang thunei bang la hilo kiduk kila karat poisa to ngachong sima kiplang tuma poisa to ngachong sima manghumi melang athe sakuri amen pen jong si inut pen lak kep piundat pate konara kiduk amunit mahala bang ta question bang joilo la pen sakuri ke kinam nang ye hormu kali lakhe sakuri po hormu bang ke thek ame thanga talent ke do pen si ke long ni hormu la puson jong si kinam waret potang te pini UPSC long ke nilita IS officer ke man kang tung te namam det ni te nita long le philang si jor pen namam det ta hai lase sakuri ke naam hormu kali posi ladak ke atangka ke enatum del ke chokche kali hala sakuri amen pen ke naam tum hanta la tum hanta nebli ni la tum hanta action enai kali bulutang te muke bang dilang apor bang council fan ke lason se matha po council ke sakuri ke naam dim po bang se matha rong po council ke dake sakuri ke jor ke lang fan le council kali council bang ke dake ele tum Karbianglong along ke do Karbiarat pendang lo kaprek la solong along riar lo ke do tum fan kapacing thura sai ke claim ya phan ason la so awar sai ke ped long ya phan se council bang ke kikim lo la si pinia bang ke la soha la haya muni tum bang ke jaha kamuni tum kamatha bang ke council long komani poisa pilo pure sakuri long ipu kamatha tum bang la ke chokche la pen la tum ke crime lo la tum ta la se tum hanta nep nai hala ki piwe ka tum phan mane hala media long ka chipi wek ne 10 lakhs pier lo pu muni da bang phan sta me nila muni chini da news long se ke theng hala phan ta kin na ke nang so athela puson kipi amuni tum do la pela so sakuri ke nama bangke chokche la ke crime ke ase tumani tum pulo sakuri ke nam hormu la ke thek pensi ke long ni hormu la so posi non ajat jara sakuri an se tamele tum hada ke interview pendang lo ason itum la chipe pas dun detik ke sakuri long le posi la ke nam pen tangka ki pitap komanman ma ke do tum hada pulis atum pen ritar lipsi ingnang lap nangji athela tum helo ki chokche la tum ta ke chokche do si nona bangke ki pia tum talo lapen hala ke pon tum fanta nona matsi tum investigation kuri pen sila tum fan akang sai pidu nangji lapen nona teng polotang te damde sita punangkok lo je Karbianglong autonomous council along alam siklang de lopot Karbianglong autonomous council arlo sita me nona bangke investigation kuri nangji te council alam sik klang lo posi council arlo komani officer tum solong hand duma komani CMM tuma hat duma la so puthak elake council long prabjin pen labang ke dakmani investigation kuri ni la sila ke thom hormu bang prabjit pen radang no piklang nang po lalo pulutang te tum ka bilu chalia song tum pen Karbianglong autonomous council non kachari bom tim tum mesen puni tum pudu Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.